afgerond. Lekker. Ik moet eerder so afneem. En dan okay, nou kan mens glad nie van Duiwels Piek sien nie, maar hy is daar ergens. Duiwels Piek. Daar is Papa. En dan daar is die ander helfte van Ice Edge. Daar is die stad wat ons nou daar is. En ja, baie wolke. Okay, laat ek net hier oorspring. Oei. Pizza! Wat sê Papa? Dat is nice. Ja. Wat dan moet wel uitleggen. Ja, is cool. Hello.